چھی ذات سندوی تے قسم از کا ستم میں فکر و غم چھی ذات سندوی تے قسم از کا ستم میں فکر و غم باللام گومو پشت خم یا مصطفیٰ یا سیدہ باللام گومو پشت خم یا مصطفیٰ یا سیدہ علماء وسیلے از قرآن چھی ذات نے کل موت بیان علماء وسیلے از قرآن چھی ذات نے کل موت بیان دادوں بکر خاص نیم جان بہر خدا بخشن شفا دادوں بکر خاص نیم جان بہر خدا بخشن شفا بے چم وسیلے چار یار عالم چو صدیق یارگار بے چم وسیلے چار یار عالم چو صدیق یارگار فاروق عثمان شرمسار صاحب موہیا فاروق عثمان شرمسار صاحب موہیا حلال یکنا سال سون للہ میں قاسم زون گرون حلال یکنا سال سون للہ میں قاسم زون گرون از دت دیدار چھمال چون بحر علی مرتضی از دت دیدار چھمال چون بحر علی مرتضی حسنین میں ہون چھی سوال از ترایت من ملال
حسنین ہون چی سواغال از تروی تونان ملال چم سور گومت وچت حاغال انمائی شفی خیر النسام چم سور گومت وچت حال انمائی شفی خیر النسام حضرت امیرس حکم کر ینکاش خوندواتم شر حضرت امیرس حکم کر ینکاش خوندواتم شر چمناو دریا وس اندر بحر خدارا غشنمان چمناو دریا وس اندر بحر خدارا غشنمان نتوان تمینس رغب رسان کشمیر کس کلندرس نتوان تمینس رغب رسان کشمیر کس کلندرس گوموچو اکبر مز سرغس بٹ کھار تنچے دستگار گوموچو اکبر مز سرغس بٹ کھار تنچی دستگار